Boris, dobro večer. Sve dobro? Ide. Grad Mali Lošinj i turistička zajednica grada Malog Lošinja u suradnji s lošinjskim ugostiteljima organizirali su 7. feštu lošinjske kuhinje. Uz prezentaciju i degustaciju lošinjske kuhinje posjetitelji su kušali vrhunska vina naših poznatih vinara. Prezentaciju jela pripremili su ugostitelji, restorani Artatore, Dijana, Poljana, Punta, Televrin, Zakantuni, Veližal, Gostiona, Barakuda, Konobe, Čigale i Silvana, te učenici srednje ugostiteljske škole Ambroza Haračića. Također, održana je degustacija vina koju su pripremili Vino Pilato, Vinarija Zdjelarić, Vinogradarstvo Krauthaker, Agroprodukt Vodnjan, Badel 1862, te Vinoteka Akrobat D&M. Restoran Punta i evo pripremili su janjetinu kod mene i janjetinu s lošinjskim travama. Restoran Veližal isto su napravili domaći kruh, domaću pogaču, palenka sa šurom, ovo je kolač od sira i naranče. Za 7. feštu lošinjske kuhinje pripremili smo jedno malo specifično jelo, to je rižoto od čiči ili slanutka i raštike ili broskvetu po lošinjski sa poharnim brancinom u mirisnim travama i tortu od lošinjske skute. Ta dva jela smo pripremili, međutim mi smo ovdje pripremili malo više toga za građanstvo, tako da tu ima i naša specifična torta, čokoladna torta od svježih smokava, razne riblje specijalitete, da vam sad ne nabrajam, preznic, lošinjski preznic, to je jednostarinski suhi kolač. Uglavnom domaćim kolačima uz koje ide i kuglice od smokava sa orasima i sa vrhnjem. I novog restorana, moje poštovanje. Ugostitelji srednje škole Ambroza Haračića iz Malog Lošinja. Kuhari danas su pripremili gulaš od vepra u mirisnim travama. Ambroza Haračića, znači danas smo kuhali gulaš od vepra, znači na maslinovom ulju koji zalijevali temeljcom i crnim elotom do kraja. Znači poslužuje se uz njoku. Evo ovdje smo se okupili na 7. fešti lošinjske kužine, restoran Barakuda, pripremili hobotnicu na salatu sa domaćim derivatima, fažol, čičarda, kumpir lošinjski, zatim brodet crni osipe sa palentom, inčune marinirane u pošip. Nakon ovog predivnog vina bravo. Ovo je stvarno osvježavajuće i pozivamo sve vas da... Ovako, danas smo pripremili ovdje malo ravioli čalasuhi, to sa rikotom, špinatom i škampićima. Onda smo napravili malo inčuna slanih, domaćih sa kapulom, maslinovim uljem, večeto balsamikom. Jednu pravu originalnu štrudlu, to se ovdje još dospijevaju štrudle iz Austro-Ugarske. I kroštule, ili galane, kako hoćemo, mislim, po domaći, a to su naše prave kroštule što se tope ustima. I trudom ugostitelja, naših renomiranih koji se uvijek trude i iznova se trude, a drago mi je da su pozvali u goste i poznate i renomirane vinare. Osim što su zastupljeni iz Istre, iz istarskog područja, jako cijenim kontinent, Jelarevića, Krauthakera i to je to. Pohvale organizatoru i super. Svaka godina je bolje. Ove godine imamo čak i prezentaciju vina, što do sada nije bilo, i treba da se nastavi dalje. došlo je vrijeme, naravno, da predstavimo naše ugostitelje danas na glavnom gradskom trgu, a mi ćemo naravno početi
Nakon ovog predivnog vina nastupiti na 7. fešti Lošinjske kuhinje, pa molim vas jedan lijepi pljesak za njih. Idemo dati jednu podršku našim mladim kuharima i naravno našim mladim korovarima. A Ana će naći